Mars ni somni sang ni somni pani pathian ni ani Russia in Ukraine arun mek tu thar ngai thale don teng Russia in ka thum liam ta a Ukraine aruna tang khan Ukraine civil mi jasari chuang anthi ton in UN chuan soi UN Political Affairs how to know Rosemary DiCarlo chuan Security Council member som panga tema a hemi chung chang hi soin thiji a hian no pang somnga pani an telani ati thisa dikta khi sia ta har thule an chu ta hian an tamjok arin om thu a soibok DiCarlo chuan mihring chen bitang hun be chuan hong anei zau hlia chena in ba ka hospital le school te po an chena sa nei na soi UN Human Rights Agency chuan February ni somni pali le March ni sompaga inkar khan liam tuar mi sangkha za somsari pali an chin chiati asoya Ukraine civil mi thizal le infrastructure ti che zozai ti phadrual anelo uluk taka chui chian na ya Russia hi semna pek ngei an phuani ati World Health Organization chuan Ukraine healthcare chu tum somli pathum be ania mi som pani an thi ba ka mi thanem takin liaman tuara anjinga hian health worker tapo an tel ti soi WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus chuan eng boina po thlenglo se healthcare be hi international humanitarian law bo chiana ani ti in Security Council hi a hrilani Ukraine le khothangrama atho pui te chuan Russia chu civil mi te beya an puwa na se hei hi Russia chuan pha in Ukraine special operation an neina sipai le an hun ma te chau abitum thiu a soi thung Russia in rocket ma khi fa mihring chena in abeina Ukrainian lem chanthiam Oksana Vets su athi Oksana Vets thi thu hi young theater chuan thu chu siamin an ta langa The Hollywood Reporter langpoin kum somruk pasari mi ani thule Ukrainian artist te an pek thei choi moina sangber honor artist of Ukraine po adong to ti an ta langbok Russia hian February ni somni pali atang khan Ukraine hi runa UN High Commissioner for Human Rights Office in atalan dan chuan civil mi jasari chuang an thi to ba ka liam sang chuang anom to ni Ukrainian pa khongai thak tak chuang thil thleng hian rilru a khoi tak zet mai Serhi Peribinisian anupui le afa te pani chu Twitter a an ruang thalak viral kal tanga mu tang chuan an boral ti a hriat thu interview aneina asoi chuak Mars ni rukhan anupui Tatiana le afa te pani Mikita le Alisa te chuan an omna chua san an tumlain Russian mortar strike anuna an chana heti lahian Peribinisi Eastern Ukraine anu damlo a enkola anupui fanau te kianga omvelo ani Peribinisian anupui phone geolocation chu arpina an chena ina tangin Kyiv hospital a in thlak thuta wangin angai thalowa anu loka Twitter a kholaya an ruang let jang a mu nuwa anupui le afa te chu an thi ti areta ani CNN in interview ania chuta chuan achunga thil thleng hi asoyani Twitter a an thalak ka mu rualin an thom nu hak le bungru atangin kanupui le ka fa te ngei an nei ti ka the thei ngala kholaya an ruang chu a let reng mai ani hati host Irin Barnett meu po in sum zo har atilia interview line amit tui atla hial nge an pui le afa te ruang red reng thalak hi New York Times journalist chuan ata langa thiji nga hian anupui le afa te pani ba ka an mani lo tan pui tu Charles volunteer Anatoly Berezny po atelani CNN host chuan an torna ra phlak takhi ngai tuangam lo hial khopa nanna ani thule lung che takin asoyani afapa kum som poret mi Mikita hi college kalto in second year azirmeka IT professional ani atum thute afanu ero in lemji atui emema English azirmek thute asoya an malam hun tute an lo suang to ve thute asoi chuakani anupui Tatiana hi software company pakata chief accountant na thoka kum somni pathum chung anoi nei to chung kwa in hun limom tak an man ho thin thu te soya thasika skying te nein kanupui hian pangpar en kolvel nom atihlea ma se tuna chuan chu kolim tak thin kha en tika ma omle thei to don lo ti in lung chetakin asoi ani Russian model Greta Vetlar chu anram president Vladimir Putin asoi chian huwa hun rei tak achin sia lewen awma tun hnai khan thi a charani kum somni pathumi Greta Vetlar hi suitcase chunga arwang muania nikuma thadai to kha aloni Vetlar hi abialpa Dmitry Korovin thania
tual that to hi tun hnai khan a in puanga arwang hi hun rei tak alo thuk ru ani korovinan a tha chani putin a soi chet wang lam ni lovin sum chung changa an in ti boi wang nia talan ani model Greta Vetler hian Russian President Vladimir Putin chu mi boro tin alo choi chetwa he min hu hian chen sia loven a bo zui ta wang mai ani Ukraine le Russia in kar boina in zia omlam apan theilo he boina hian Christian te po kong sang in a honga Ukraine ram chunga Christian ten in khom na mumal an nei theilawa chu tiang zelin ram sanga om Russian Christian te po in har satna an tok fe mek bok tun in rini kalta po khan Oxford England Russian Orthodox Church su tu ten emo an suwa sama bungrua tam takan ti chiat ba thil engom zat an ru bok poi khoina a thlen ma po hian England ram om Russian te chuan vona le rik ramna an tong loma Russia in Ukraine aruna wagin ramdang om Russian te chuan nek chepna an tong chho mek ani Archpriest Stephen Platt chuan bekin chu nasa taka khoi ani thu soya mai cham chu nasa taka suwa sam ani thu a soi bok poi khoi tu te hi dimlo takin an chia bekin a thil poimo pathian bia nam han ro poimo tak tak te an ti chi in an runa sa le Ukraine ral tante tana tholom kan khonna bom po aruk telani ti in Stephen Platt chuan Facebook a jia kani thil thlang chung changi thanks police ten an chui meka rin hlel man ero an la nei ri lo tennis player ropui Roger Federer chuan Ukraine indona wanga naupang tanpui ngai omte tan poisa apedona Federer hian dollar nuai nga adonai don ani a foundation kal takin Federer hian he donation hi apedona thamasa khan Russia chuan aram thenom Ukraine arun tana tuna hian indona alana salia mi maktaduai thum chuang in Ukraine chu an chua san to ni in UN chuan atalang heng ral tan zinga hian nunau atam beran nia Ukraine ram then omba ka Europe ram danga te an tlan dar na sale kum somlimi Federal chuan Ukraine thil thleng thalak te ka mu hian keile ka chung te chuan rap thlak kan ti ema poisei lovin an tuar hi kan rel ru ana tak zet boka in dolo hi keini chuan kan thlop plat Ukraine no pang tanpui ngai te kan tanpui dona tuna hian Ukraine no pang maktaduai rukvel zet school kal thei lovin anoma zirna an chun zom thei apoi mo hle he thil rap thlak tak an paltlang meka hian tanpui ngai kan du ani ti in Twitter kal takin asoi ani Khovel chanchin thar ngainom tak tak thir chun zom teang Assama All India United Democratic Front AIUDF chuan Bollywood film Vivek Agnihotri direct The Kashmir File chu khapturin Assam Sarkar aput AIUDF ho tu le Lok Sabha member Badruddin Asmal chuan he film hian khotlanga lung oi ro na le in huatna a thlen theini na soi Asmal chuan he film hi kala en velawa ma se khap ngei ero angai ni kum somli liamta chungkan Kashmir chau ni loi India ram hun sang thil tam taka thenga Assam angai po sangkha jakwa somriat pathum khan Nelly in suatna thengani ati RSS le BJP in sponsor noa he film hi ti chua ania soin Asmal chuan Hindu le Muslim in kara in huana thlen thar le the ani thu soya hei wanghiam Prime Minister Narendra Modi le Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma ta chu The Kashmir File hi khamhal tura phutu soi heti la hian he film hi BJP huai tu sang ta chuan an faklea Prime Minister Modi ngei point alo fak to ani BJP sarkar state then khat chuan he film hi an state ta chi an ol tir hi ala Assam sarkar point The Kashmir File endu sarkar na thok ta chu half day leave lak alo phal sak to bok Congress Party Interim President Sonia Gandhi chuan India ram in thlan kai hnoya Facebook le social media lian dangte in rol na chu ti top turin sarkar lai pui aphut Lok Sabha a 0 ara Sonia Gandhi hian Al Jazeera le The Reporter Collective report ti chu political advertisement ti chu mana Facebook in political party dangte aya BJP na sataka ati tlom sakbik chungchang chu asoi chu kani Gandhi chuan sarkar lai pui chu Facebook le social media le dangte Kovela democracy ram lian per in thlan kai hnoya adin rol thin chu ti top turin kangen ani hi party politics pialam thilani ati thu nei na changtu chu tu po ni se democracy hum him le mi puite boruak thatak hnoya
an om zel theina tur chu siam anga ni ti na soi congress wai tu chuan FB le social media danga te thudik tok lo the dar chuan no pang le kum upajok ta ril ruwa po huat na atu thin ti soin report ti chua hian company lian te ro rel lai le khovel huwa pa social media company lian FB ten in zomna anei dan thi aron tilang ani congress party ho tunu chuan ate Israel Ministry of Health chuan nilai ni khan COVID-19 variant thar pani an mu chuat thu an soi official tero chuan lo thona tur om lo thu an soi si an mu chuat tar hi Omicron COVID-19 subvariant pani BA.1 le BA.2 injom ani thu le Israel Ben Gurion Airport a khwal jin lut te PCR an test atanga mu chu ani thu ministry chuan atalang variant hi khovelin alamel hriat lo ani ti in sikai te hian kho sik luna le ti solna angina lang chuaka a hran pa enkolna an mamo lo ani ti ministry chuan a soi Israel pandemic responsive Salman Jarka chuan variant infin hi kan sia chen to thilania tuna ri chuan nana khir taka thlen thei kan ring lem lo ani Israel mi pui maktadwai ni point pani jinga maktadwai li te chuan coronavirus vaccine dose thumna an la to ani Israelian sangni somni December khan vaccine sem chuan hi an kalpui tana khovel ramjinga vaccination campaign kalpui ma saber jinga mi ania tun thatir khan sarkar chuan Omicron variant wangin kum somrak chin chunglam le health worker tatan covid vaccine dose tina an pek chwa tu thu an lo puang chuak to ani South Korea chuan coronavirus kai thale thipui tamlama record thar siamin ramchunga chaktakin sikai ol sam tak Omicron chu adar le meka Korea Disease Control and Prevention Agency KDCA chuan nimin khan anrama COVID-19 kai thar mi nuaruk singni sangkat zathum somni poriat anom thole heng jinga mi somruk pani te chu ramdang atanga ronlut ani thu soi nimin ve khan ria wanga thi mi zali somni pakwa anom boka COVID-19 thi pui hi mi singka sangkat zali somre pakhat tan ting to ani Rileng wanga kuakhirna asiam te chu sumdong te naw le angong na zwal te chuan an soisel na sata wangin sarkar chuan a thla dul chhotan to heti kara hian rikai aron pungthar le hloi ani voin hian sarkar chuan kuakhirna asiam te hi a thla dul zel don em ti apuang ang kuakhirna anlaman mek jinga hian zanlama sumdona kalpui khaple mi paruk aya tampun khom khapna te ala telani South Korea hian test track tracing le quarantine mangin ramchunga Srileng kuakhir atum le meka nimin khan ni khata thipui thi tamlama record siama se si kai to tangin thipui hi 0.14% anania ramdang nena khai khin chuan ala niam hle hel lam thu nei tu chuan Omicron lek mek chuan api ka thleng trep to anrin thuan soya hemi rual hian an lo rin lokai ni tina sikai tharza chu atam lek zok atam zok hle tian soibok mi maktadoi somnga pani omna South Korea hian COVID vaccine full dose lato za somria pasal vel omin booster dose lato po hi za somruk pathum anom to bok ani Afghanistan rural light Taliban chuan kale atang hian zilai meichia te tan high school an hongtan to don education official chuan ninga ni khan hei hi soin meichia te zirna chun zom phalsak ani don ti chungchang hun rei takan soi chian lo nuwa meichia te tan zirna in hon ani don tin soini Ministry of Education thupong thu Aziz Ahmad Jayan chuan zirlai mi pale meichia te tan school zong zong te chu hon ani ang ti soin hemi rual hian meichia te tan ruam hana hran siam ani thu soi ngal bok zirlai meichia te chu mi pobura zirtir ani don lawa zirtir tu po meichia chu ani bokang thingtlang mun thengkhat zirtir tu meichia in dai lo na hmuna chuan zirtir tu mi pa point an zirtir phalsak ani don ti rian chuan soi rian chuan kuminian zina in khar ani don lawa school khar om ani chuan education ministry chuan mo phurna la in a honti le ngei don ani ati nikum augusta khothlang ram thlop sarkar paitha Taliban ten thuneina an channuwa anrama meichia te chu school le college kaltir turin ramdang te chuan an lo ngen fo to ani sangkha zakwa somko parukatanga sani pakhatin kara thuneina an chanlai khan Taliban te hian meichia te an rek nasania lekhazir le pon man ha tho po an phalsak lo ani ma se thuneina an chan thar le nu hian sarkar huam jaw jok an siam to don ti soin
hmeichhia te pawh an dikna chanvu an za sak tur thu an soya mahse an soyang hian an awm lowa zirlai hmeichhia te chu zirna chawlhtir an ni baka hmeichhe din hmun pawh a chep hma hle ani a top nan viewer te hnen angen na kan an zep ve lenge kan channel min la subscribe sak lo te khan min lo subscribe sak ve ngei wala tin kan video upload that te in lo dona in hmu ngal zel theinan notification bell kha in metanga ola in da don ya